تماشاوان نجا زمانك اگر نبه زمان پرورده تنه دناوا مالی دولو کولانان وره آخافتن بدمیره هدی لاواز دبه جبر کو تشتی زمان برف پیش دبه خودی دکه پرورده مخابن لباکوره کردستان هینا کرد جوه درفته بپارن اف یک دهیله کو زاروکن کردجی دبستانان ده بقاسی کوته خواستن نه سرکفتی بن جبر نه بزمان خو پرورده دبن بزمانه کی بیانی پرورده دبن پشتی 6-7 سالیه دما کو دست بخوندن و نویساندن دکن راستی زمان ترکی تن تمام تشتین کو بکردی فیر بونه حتا ویکلیه ایدی بکری وانو تشتکی نای دجیانا خوندنه ده عالی مسئله پداگوژیک بگومان گرینگه از اوه که لگل ماموستای که گوتو بیش بکم برس مصطفى اوزون ماموستای زمان کردی که زیده تری 25 سالان لدروی ولات ماموستاتیا کردی گریه لسوید درس جزارو کان را گوتنه نهاج آمده لگل منه ماموستا دم باش دم باش سپاس است خوازم ام زیدتر لسر آلی پداگوژیک ین مثلا زمان دایی که راوستن انگو زاروکه کی کو بزمان دایی که خواه پرورده نبه ده 6-7 سالیه ده روبروی زمانه کی بیانی ببه و بوی زمانی پرورده ببه باندوره که چوالی دبه که باندوره کی نگاتیف نباشه لسر زاروک پیدا بکه جبر که زاروک دما دست 6-7 سالی خو زمال فری زمان خوی زکماکی بویه و هند بابوی زاروکی که ماسی قاس 5-6 هزار گنجانیا پی بین زمانوی دایکی چی بونه نها دست دما دست به دویستانه بکه و زمان خوی یکمین نه به زمان دویم به زمانی که بیانی زمانی که نو دست به دبستانه بکه او نکاره وی زمانی که فیری پی بویه و پی مزم بو حتی 6-7 سالی آخو او وقت شام بدوکه و زمان دودیا فیربون اوی زحمت تر دبا بله ما مستد اگرم ده چارچوبه یا ترکیه ده المسئله بنیارن ترکیه و باکوره کردستانه زاروک ایجاره بزور و زحمتی یعنی لسر وان تی فرس کرن زمانه کی بیانی کوفری وی زمانی ببن و زمانی وان تی قدخه کرن دما بزمانی خوباخ فن تینا کریمینالیزه کرن وکه کو تاوانه کربن سردریل گلوان دبه اف آلیه مسئله جی هیه اف یک دهیله کو زاروک تی که و پسیکولوژیه که چاوا لا بیشک افتشت باسکت راستیا جباتا میار جباتا امبیجن بو باکوری کردستانه او تشتی تباس کرن او راستیا جباتا میار لی تشکی گل گرینگ هیا کدوبه دیو باو یانزی کردیان باکوری کردستان دشینش بیر نکن هر چه بزی دبی املمالی بزاروکی خورا به کردی باخفن به کردی بپیون جبر که زاروکی کی حتی 6-7 سالی خورا لمالی او لمالی بدیو باب خورایه یعنی زاروک سال وان اول زیاده تر وقت وان لمالی در باز دبه جنگه هم مالزی یک فاکتور هر انگلیه که زاروک پیری زمان خوی دایی که ببه و جالی سوسیال و پیش بکبه اف فاکتور هر انگلینگه بیشک یا گور یاسای ترکیه دبستان ترکیه به زمان زکماکی پرورده بوین قدخیه تون اف یاسا گلک یاسای وان هنر ریل برویت شی گرتنه لیش بومه تشتی گرینگ اوه که ام دست زمان خود بر ندن جبر که زمان زکماکی مرب لمال فرد به بله لدبستانان بری فیری خواندن و نفسین اوی زمانی به یعنی لمال مرب آخافتن و تیگیشتن از زمان مرب لمال فرد به لدبستان مرب خواندن نفسین و درس دن پیش ودخه بله اف یکاد گل گرینگه جبو دیو باوان اجرا کن او لماله بزاروکی خورا به زمان خوی زکماکی پیوند گلک دیو باف
حنجتك وان هي دبيجن مادم زاروكي ماوي بتشل دبستاني بتركي بخينا وإذا ما أمل مالي بتركي بيرا باخفن جبوكو سركفتي بعد دما خندنا خدا تو بنجاه كزانستيج بوفيك هي ما مستا نا أبا حاجتك نا راسته أو سلامكي قال لك نا راسته وج قال لك لكولينار ولكولين داوي تشيبونا یکی کسی که زمانه کی خوی دای که زمانه خوی زکماکی باش فیر ببه او زمان دویمی زودتر و باشتر فیر دبه و لگور هوا دمسال خواه او گلک یعنی صدمه کی گلک نراسته و جکاتیه چکرید از بری ویزی نزانم لی از دکارم گلک تشتا بیجم که جبو که زارو که بکاره به دبیستانه Türkiye ki baş fer bibe yani Türkiye perwerdeyi fer bibe dibe ew li malê bi zimanê xwe zikmakî bipeyve. Belê. Dema zarokek zimanê xwe zikmakî fêr bibe zimanê duyemîn di dibistanê zûtir fêr dibe. û gelek feyde avantaj û berjwendiyên du zimanî zî heye. لکولین داوی دیار که جالی درونی زاروکن کی دو زمانی فیر بویه مروین دو زمانی زانن میجی وان درنگتر کال دبه بله او درونیا وان ساغلمتره او جالی نخوشی نورولوژیک وکی دمنت آلزایمر با وان درنگ چه دبه جالی کنسنتراسیون یعنی بالداریه او گلک جهاتی نه جالی دانشان جواکی را او گلک مروی جهاتی نه جبر که مردمش که او لما دو زمان هم بزنبن او وکی پرکی دنو دو چاندا دو کلترا چه دکن بله او دوان پرسپکتیف وان فرهتره یعنی اصول وان فرهتره او alternatîfên ji bo çareserkirina kêşayan pirsan ew alternatîfê wan zêdetir in. Ji aliyê bi destxistina kar da hûn zanin wekî dizanin dunya me global da hêdî gelek zimanan gelek însan bi gelek zimanan zanin. Ku bir yekî ku mirovekî sê zimanan bizanbin referensî wî xurttirin ku ew karekî zûtir bi dest bixe. Belê. د فیربونا زمانه کی بیاندین دا زما او زانو کی زمانه خوی زماکی باش بزن به او د پرورده یا د بستان دا زیاتر به باش کبه جبر کی جوالی کوگنیتیو یعنی فونکسیون وی انتلیکتوال خواندن و بساندن دا او زیاتر جیاتینه جبر کی از ورا نمونه یک بدم زارو کی دم لونه کی بنره زارو کی دو زمانی یعنی زارو او نابه ویله یان وی تشتی دو زمانان دمیجی خود دپو دکه او به هر دو زمانان وی نابی آنالیز دکه یا وی وینهی آنالیز دکه و او وی وینهی وی نابی زو هیدیش بیر ناکه بله بعد تشتین گلک هنک تشتین گلک برجواندین گلک باش بو زاروکان چه دبن و فایده وان هیا avantaj وان هنه زیان وان دا لی دیسا وکیم دسپیکی گو مقابه روشا ولات ما ایرو روشا کرد لناب باکوری کردستان دیجین قانون و یاسای ترکیه ری ناده که زاروکین مال دبستان هم پیری زمان خوی استکماکی ببن جبروی erkek gelek grand keve ser milê dê û baban û salmezin ku ew zarokên xwe li malê fêrî zimanê Kurdî bikin. Mamosta Mustafa pirsekedin li ser mesela avakirina şexsiyeta xwe weke zarokekî hûn li Swêdê mesela zarokê Kurd bi Kurdî perwerde dikin û Swêdî jî heye yani her du bi hev re ne
او یک دما تو بدی بر زاروکین میل باکوری کردستان شخصیتا کی جانی جوان باشتر آواد به زیدتر بخوا باورن زیدتر دکارن فیر ببن کی جوان باشتر گلو زانی دما زاروکک به زمان خوی زکماکی بزن به او کسایتی گلک پوزیتیو باوی چه دیگه که او به چاندا خو به ملت خو به ولات خو به زمان خو پیس سربلند بن یعنی او کوکا خو ناستکن او دکارن به زمان خو به دیو باوی خورا به نزدیکین خورا به مربی خوی نزدیک او گروبا که او جیتن او چاندا که او جیتن و دکارن پیوندی بوان را به سانتر دینن و به وی سربلند بن او بی دانستانه به پیش هم کسایت آخو پیش بده بن هم چاند آخو پیش بده بن هم زمان آخو پیش بده بن بله و مروفک دما به دو زمانی به به خودی دو چاندی زیمت جور جارک دی گوت دی دو آسوی اوی گلک فرهتره بله او دما د تسکی analiz دکه به دو چاندا analiz دو زمان analiz دکه شخصیت زاروکا خورتر دکه یعنی د کسا بخو او کسین بخو باور چه دکه کسی که زمان خوی زکماکی نظام به جالی وان در پیشرو جوان در نو دا گل خسار مزن چه دبن جبر که او دما ته تمنه کی دبه چما از به زمان خوی دیای کی دما دنره درو دورا وی به زمان دای کا وی د پیون له به زمان خوی دای کی نظامه او والاتیا که جیانا وی دا چه دکه حتی بمره باوی بند نابه اوا گلک دی باوی مد به بزانم که زمان زکماکی چقوا گرینگه جبر وی اوایی که زمان مت 1000 سالان حتی ایرو هاتیه بله ام وی زمانی جزارو که خو محروم نکم ما مصطفى او مالباتن کو بخوا دی و باب بکردی زانن لقت بزارو که خورا ناخفن هر دمی بزارو که خورا ترکیه آخفینه ریک وگر البروان هي دکارن جوه که وگرنو لمالا خو برنگه که جرنگان دست به آخافتنا کردی بکن بیشک یعنی دیو باب موکی دست پیک گو جنگه ها مالی یک فاکتور هری گرینگه که زاروک فیری زمان دایکی ببه جالی سوسیال پیش بکبه یعنی لمالی زمان کارن سترانن کردی کلامن کردی چیروکن کردی تشن فولکلوریکن کردی لمالی بخوینن گوداری بکن و لسر مناقشه بکن کانن مالی بابتن گوبندن کردی فیری زاروکی خوب بکن بله کانن لیستی که کوی زاروک بودی و باب زاروکا خدا لیستی بسپیری زاروکی خوب بکن او دکاره هر شب هم دقیقه کچا خود لاوی خورا اجمالی کردی بده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 قل انسان وانا او کانه ناوی روزان به روزین هفته یکشنبه دوشنبه سه‌شنبه چهارشنبه پنجشنبه نیشنبه وانا او کانه هر شب 10 دقیقه چیروکی که کردی فعل بوده فعلی زاروکی خوب که یازی پرتوکه چیروکی کردی همش زاروکی خورا بکنه او کانه هم هر روز زاروکی خورا کچا خورا ببیجه دلی من بیبیکا چاوی من جگرا من برفکا من برفکی من افتشتین زمان به زمان خوی دایکی با دیگه چه خورا بیجه که باور بکه اولاوگه و که چاوی اولاوی حیام برنه و پی بین خوشتی که اجبیر نکه بله یه دیا این باب دیگه بزانه بکه هر زارو که کیفیری زمان کردی ببه او زمان کردی 6 تمن زمان کردی 6 هفته سال درشتر دکه اما گلک تشتین گرینگی که دیو باب این کردی دیو پی شیار وش منیاز بیرون از زمان کردی دیو بامان چه به بله گلکی سپاس برز مصطفى وزون ما مسته زمان کردی توج آمد الگلمه بوی زور سپاس جوار آزی سپاس همو کارکرم رودا برام سرچاوا مەیدۆست کەچەکە کووردە گەلێکی جوان و خوێن شێرین و چاڵاکە ژی
بتایبەتی دوارێ زمانێک کوردیدا و لەسەر سوشیال میدیاتمان دەمێنداویەدا گەلێک ڤیدیۆ بەڵاوکردنە زمانێک کوردی و ئەڵمانی یعنی پەیڤەک و بە کوردی هەبە ئیجا کردە بۆ ئەڵمانیژیش بۆ کە ئەڵمانژی فێری زمانێک کوردی ببن بەرامبەری هەر پەیڤەکێ کاتکیژان پەیڤ کوردی تێ ئەزێدەتر لەسەر چالاکیên wê û peyama wê ji bo roja zimanê dayîkê xatûn meydos werdigirim ku çalekvane ji bo xwe me Almanya li gel min e. Meyxan tu gelekî bi xêr hatî. Xêra xwe dê li we be gelek spas ji bo te ji bo etana Rûdawê ez gelek silavên gerim ji temaşevanên re jî dişînim. Tu gelekî bi xêr hatî berî her tiştî ez dixwazim weke genceke Kurd û weke çalekvanekê jî peyama te nas bikim di roja zimanê cîhaniyê dayîkê de peyama te çi ye? Peyama min em dikarin bikin du beş. Ji dê û bavan re heye û ji ciwanan re ji gencan re heye. Ji dê û bavan re zarokên xwe fêrî zimanê Kurdî bikin. Ne tiştekî zor û zehmet e. û ji gencan re ji ciwanan re ji zimanê Kurdî hez bikin ji ber ku bê wê hezkirina zimên tu yê ti caran fêrî zimanê xwe nebî. Mey tu li Almanya ji dayîk bûyî lê tu Kurdiyeke gelekî paqij û şêrîn diaxivî ev jî bêguman rola dê û bavê te ye berî her kesî mane? Helbet wisa ez jî her dem dibêjim ku ne ji dê û bavê min baya ez tu caran fêrî zimanê xwe nedibûm wan gelek giringî da vêyekê ji ber ji piçûkaniya min de bavê min tim em agahdar dikirin digot ev gotin ne bi Kurdî ev gotin bi Erebiye yan jî ev gotin bi zimanê Almaniye bi Almanî min re neaxivin bi Kurmancî min re biaxivin û em perwerde dikirin di vî warî de û gelekî tiştekî giring bû ji bo wî her wiha ji bo diya min jî diya min em fêrî tîpên Kurdî dikirin û ji zaroktiya me de em pirtûkên Kurdî dixwînin em li vîdyoyên Kurdî temaşe dikin em li stranên Kurdî guhdar dikin û perwerdeya me bi zimanê Kurdî bû belê. û ev jî nebû rêgir ku Almanya te jî pir baş e niha ji xwe pêrfekt e yanî hem zimanê dayîkê hem jî zimanê Almanî ew welatê ku tu lê dijî. Divan demên dawiyê de di sosyal medyayê de zêdetir tu derdikevî û vîdyoyan parvetkî yê taybet bi ziman. Armanca te jê çi ye bi taybetî tu gotina Almanî û Kurdî ya wekî hev tu dibêjî. Peyama te zêdetir ji bo Almana ye, ji bo Kurda ye? Rastî peyama min ji bo her kesî ye ku di zimanê Kurdî de ji zimanê Kurdî hez dike an jî balawî dikişîne. Lê ya yekemîn yan jî grupa yekemîn bi Almanî dibêjin Zielgruppe grupa ku ez dixwazim peyama xwe bigihînim wan Kurdin, Kurdên bi taybet Kurdên diasporayê. Ji ber ku ez jî wek Kurdeke ku li diasporayê çêbûye û mezin bûye ez gelekî dibînim ku Kurd zimanên xwe zimanê xwe nizanin, bi zimanê xwe naaxivin, giringiyê nadêne li gel dê û bavê xwe, li gel xwişk û birayên xwe, li gel hevalên xwe bi vî zimanî naaxivin û ez tê nagihêjim çima ji ber ku zimanê me zimanekî şêrîn û xweş e û em divê em bi vî zimanî biaxivin ta ku nemire û ez tê nagihêjim ez pir xemgîn dibim ji vê yekê û min jî got dibe ku ez beşekê rolekê di vê yekê de bilîzim ku tiştek were guhertin. باشه از باورم تو حاضریان جبو آمده کاریان جبو کورسک جیدکی Rast e ev tiştekî gelekî nû ye hîn jî di avakirinê de ye ez dixwazim li dema vê de weke kurseke biçûk bidim ji bo kesên ku nû fêrî zimanê Kurdî dibin nû fêrî Kurmancî dibin ji bo kesên ku qet nizanin û di hefteya bê de jî waneya yekemîn e û ez bawer dikim ku gelek kes wê beşdar bibin û rastî hêviya min gelekî mezin e ku tiştekî baş be û em jî yan jî ew kesên ku beşdar dibin Sûdiyê jê werbigirin. Hevalên te yên Alman hene bêguman. Lawiye ku te Almanek fêrî zimanê Kurdî kiribî?